kalman laeng. Programang ingkay pakangigan, kadagitang tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laeng iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dayta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kadagiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tupulos malipatan. Ana pasamak iti kalman laeng. Kaya patulod jo, iti dahito nga programa, kat maibasa, dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan ti biyag. Idi kalman laeng. Sagudayan nga rot ti surat, ti pakasalitaan, iti kalman laeng nga paset, ti pakasalitaan ni Carol, iti Santa Maria Ilocosur, napoluan ti Biddot. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi nga di magasak iti mall kalpasan ti klasek iti dayta nga malem taado di kiti nasken nga katangek para kini Jingjing nga anak ko ken di kiti kasapulak nga mangisuro. Mestramot manen iti damo ket mestra ken tricycle driver, di ba? Mestra manen. Agraman meten manong naming gumatangak kadagiti iyawid ko iti Santa Maria. Sabado no bigat, ket bakasyon ko iti duwa nga aldaw manong. Idi malpaskon magatang dagiti so amin nga kayat ko ang gatangan rimuara ko iti mall manong nemi idita. Adda di negagara nga nakadalapos kanyak. Imbag tawan tinay batak kadagiti bitbit ko. Kat naklatak manong nemi di mabigbig ko nga dagus no asinot nakadalapos kanya. Imisem, kat adagagar di kiti matana kat kinunana. Carol? Ngem naglibakak manong. No, saan? Saan nga Carol tinagang ko? Kasapay. Wait. Ingawid na ti imak manong. Ipatam ti imak. Carol, please. Agsarita takma. Indag merienda kita sarita. Ado di kita nasken nga, ipalawag ko king ka. Ngam saan ka nga amam mo? Nabayag ka dilaw na yan? Tiwalo nga tawen? Nga saan ta nga nakita? Tapno ibagam nga tinakamam mo? Ibatan na kon. Ibatamon ti imak. Ibatamon ti imak, please. Imposible nga nalipatan na kon. Siyak ni Erwin. Biniglak aginutan ti imak manong nemi ket naibatan na kalpasan na nagdardarasa kon nga imadayo. Timmi po na kadagiti adu nga tao tapno mayaw awan ko ni Erwin manong. Gabot tapat check nga kamkamakaman nak. Ngaming karigatak nga inyaw awan ni Suna. Isong edi makalugan ako ni tricycle nga nagpaitulod ako ni terminal ti bus nga agpaabagatan. Manipo ni Vigan City, agawid akong sa Santa Maria, manong. Adan dagiti aglula iti igid ti kalsada nga mangpaspasungad kanyak idi taparaek ti bus. Intex ko itay kininanang nga sa matendak. Iniawat ko nga dagos kininanang dagiti duwa nga supot abit-bit ko idi makadisaga. Ay na, tanagadumat ngamin maneng ti ginatang mo, Carol, anak. Kasapulan tayo makalawas di kita nanag. Di kiti nga biling ko king kamami. Adda anak. Mabalingad nga nga maripatak. O may ka man takargaan ka. Kargaan ka king ganit balay tayo. O may kan. Ay, Ponso! Dimdang kagaya man. O may ka man ta, tumulong ka nga mangkarga ka rin ito yung sangpit ni Carol. Iwawainin sa bakit, dumaya ka.
Imbatik ti anak ko iti salas kalpasan nga inted ko keng kuwana dagiti kinatang kong imbilin na manong. Kasapulan na ti eskwela da, ken ti ayayam na. Ket nagtarusak iti silad ko tapno agsukatak. Idin to, tadatatang kininanang manonemi ket intarus da adwa iti kusina. Nagtarus da nga adwa ti kusina ket mangmangid ko ti pagsarasaritaan da. Yeah, po. Da ito magusto iti anak ta. Insa bakit? Nanyaman iti nakapagusto iti anak tayo apon sulakay. Hindi na pulos malipatan ti gumatang ti sigarilyo ken ti arak nga kasapulak tunggal lag grocery ay suna. Ayaw naman ang sigarilyo. Ken arak ko. Ngayon no saklaing ti mapatura ay punso ket nasasayat no saan kan ngagsiksigarilyo ken naginom ti arak. O mababala yung tibiyag mo? Nadulamin nga bagbaga. Kaya napundong mo ta. Awan kumatagar arami din ti arak akin sigarilyo. Nupudnot ako lang. Ay, po, natangkit ka diti kami ti olong bunso. Bakit? Kasapulan ti alkohol iti bagay. Ana, kasapulan ti alkohol iti bagay. Kunak. Ken, no, makiinumak. Ay, no, ada inom ko. Hey, yamumunta ba ka? Naimas ti panangan ko. Pangpaimas ti panangan iti arak. Ay, pagsasaom ki di dahi tapon so. Pangpaimas ti panangan mo iti arak. Nupod no dahi ta, punso, di mo pa lang nga ron ibok-bok dahi ta arak iti labay mo. Numangang ka, nupod no ako lang nga pangpaimas mo ti kanam. At kung ibok-bok ko, inuwa ka. Saan nga pang paimas iti makan? Ngem pang paimas iti panangan. Kunak, namuderkit ngamin ti otak mo insa. Oy, agtal na ka man punso. Ibagamkit din na model ti otak ko, idito ta siyak ti kalalaingan, kada tayo ide agpasbasa tayo. Idito ta sikat ti kanagmalan ide. Sumardeng ka man insa. Gayat mo ka dito agapat naman eh. Kasi kapat kami ti magrugrug eh. Alawan, sorry, bakit? Ngayon, tinak maparitan iti bisyo. Ni Carol met gumatgatang. Imbagat naparedwar tamit lang ni Carol iti kinamaestra. Kaya nabayagbasit ng mga sursuro isuna. At panangipagarup takit saan nga agbaling nga maestra ide. Kung nama, saan nga agbaling nga maestra ti burudok ta? Kalpasan nga namindo nga nagbidot. Bidot. Sabi ko man, saan itong nagbidbidot pa itanag na. Yeah. Ket ni Jingjing, ti may sakadag iti bunga, ti bidot na. Basta ko na. Nagsanayak iti nauneg kalpasangan ng kuday tangayong baga ni Tatang Manong. Nasapay ko ma, sa anak to nagbidot pa kalpasan iti namindua na pa nagbidot ko. Ngayon din ito nga marikrik na kalpasan nga nagkita kami kini Erwin ni Javigan. Kaslasaan nga nanayunan ti tawen na no pay walon nga tawen nga di kam nagkita. Kentakder na ket maysa nga baknang manong. Ni Erwin. Sikatim mo na nga nagbiddotak, Erwin. Nagbiddotak ti ba nagahit ko ka? Kadaan niya maninda ito nga marikrik na. Agsubsubli ka diti dati nga panagahit ko ka. Saan nga mabalin nga biddutak manin? Saan nga mabalin? Manong nemi intuloy lang datatang kininanang iti nagsarita. Iti nagdialog. Asino nga ta ita tinubyo ni maestra nga anak ta bakit? Malagip ko man. Takayat mo ka ding adamanin mang loko keng kuana lakay. Nga isumanin ti pagsangsangitan na kasta. Hindi, ang mga mabalin ang hindi, kayat ba rin? Apoy. Saan nga tamat nga aming nga lalaki nga masarakan na kat lukun na isuna ba? Ay na, punso.
malagib ko lagat nga rod, nga ide agden nada kini Erwin, adu nga rigat tilakam na. Una, gabuti panang tagabo na keng kuha na kasta. Tunggal sumarong kar dito'y balay. Ay narigat lahing ti bagbagana. Iyas asog ni Carol. Iti lugodan nga masikog isuna. Isong ano pa lang mat. Iti amang trabaho ka iti aming nga trabaho ti unag ti balay. Kita sinungar ti aking basol. Kaya basol na. Basol na ta sinunga min ti imalaan ti burudak nga anak ta. Laglagi pa insa. Isulat ti babae kadakwada, lalaki na dito ang inauna nga anak ta. Aslad naman rin kayat mo nga pasagidan, Ponso. Nagagit kakit nga makiapa ita, ha? Kayat matiapa. Sana ka makiapa, bakit? Ang damda magaklaeng. I'm only asking. Obo, naging dispetilo ko. At ano, asin no ti malaan ni Cairo ko lang. Kaya ti sumadlat ti kas na anak ta kayat. Saan nga naggraduara dakos? Gapot takas laawan ti anyaman na nga itaya na latan ti bagina kini Erwin. Ket nagsikog nga di na naituloy ti panagbasa na. Ket nagdenada nga di na oras. Nga dahi tadiga po nanuape nga nagbali na kasla babaunan da ni Carol. Gerwin na. Ta siyak edit ibagbagam nga da imalaan na. Anak, siyak edit ibagbagam nga imalaan na. Agbunga ko mangarod ti poon ti santol ti mangga. Agtalna ka man, Ponso. Tano, dimngeg, idi ka data ni Carol. Nga awan ti sabali nga ramiden na no di mangipasnek ti panagbasan na. Ay nabayag ko maitaan nga maestra isuna. Ken din ako na nagpasaran ti adu nga rigat iti sidong da nga Erwin. Ano kumata sanda nga tinagabo ni Carol. Saan kumamat nga naalisahan, kasta? Wan, adda kumamat ita inauna nga anak ta. Ano na? Adda inauna nga apu ko, tangin ni Jingjing ti kunak. Apu ko ta kay ni Carol Ta adumat ti apu ko tan, kadagiti duwa nga lalaking anak ta. Nga gaputan na alisan, iso ti pinabasol ni Erwin. Nga gaputi pa nagpukaw da. Iti anak ta. Ano na? Dinaalisan ni Carol ko na. Kat ni Carol ti pinabasol ni Erwin. Kaputi pa nakapukaw dati anak da. Kasta. Iso nga tinangdang karadamutin ni Carol. Ay, kagurak na diyang Erwin lakay. Iso lang tinakaiturid nga nang dangkaran ti anak da nga babae. Imbaga, napanunot na tinagtalo ti anda. Kat nagsubli ka data. Imbag nakid din na bakit. Amir sila matlang ti muna nga nagbidutan. Alalala kiti tuloy tang harod na tag-ubrata ka na. Ay, sagana, tulungan na ka mga sagana, tiko Ti pangrabyan tayo. Insardeng laeng datatang kininanang tinagsarsarita, idi tamadlaw daman nun nimi at turung kita yanda. Ay, mabising ka din, maestra nga anak mo. Ala ni tatang, awagan tagman ti maestra. Kandi nak manawagan ti apo. Tanila ang apo Diyos, ti rumbe ka maawagan ti apo. Ay, umit ka diyan, paiso anak. Mangantay ito no ko, mapalok din ko ti sinanglaw nga si dain tayo. Baka no makaaduyuman ti kuhan. Ti ana, amangan no makaaduyuman ti pamyenta na tata. Naglagay pa yung tsak una kahit pamyenta. Ay, kalkalingan na lang manasan ko. Amok ka di mo magustuhan kahit doon na iti pamyantana. Amom ka di nga magustuhan ti apukok ni Jingjing, di lotok. Magustuhan nga bagang maloto ni lolo ay na maimas na ti mga bagang nga ninulo na naging loto. Naimas ti lotok kat ngam ninanang mo. Oy, Ponso! Abay, reklamo ka. Kitpod numan. Wan naman lang mo Ponso. Ano gutak matkat nga na imas ti lutong ng ti siyak. Nga saan ang naskan pa nga bagam itianakta. Ay mabigla nga ron ta. Kaya man nun nalok na nga ti karne ti baka nga sinakalaw. Kat numayaten magantay to. Ang di mo nainayunan ti inom mo ala ka ay. Tama nga no. Agngadal kan tumanin.
Gusto ng tikagudwa ti may nga botilya. Indon bigat man ng tikagudwa na. Alawen ba ko? Jakmat kat subsubrahan. Tay kalkalingan na laing. Pangpaimas laing iti pandangan ko nakmanin. Pangpaimas pa iti romansa. Yan, romansa. Lulamin. Kat naimas ti pandangan mi manong naming ta magustuhan mi digiti silain mi. Malaksit ti naimas sa sinanglaw ni tatang at damat rangaw ti pakpako nga sinalad ni nanang. Umanong. Kat siyempre, adua, nagitinakan mi, adu pa nagitinakan mi. Imun unang analpas ni Jingjing nga nagsarno dakin niya nanang manong kat napanin itiya napan ni nanang linabaраnan ni Gigi ni Jingjing kat nabate kami kinitatang iti lamisaan ay malagip ko man balasan ko tiyan niya tang gur kakit nagpangato na ito yung skripta. Malagip ko gayam ko na. Tiyan niya tang. Di mo ka di pa'y nadamag nga dimtengen ni nakat na tayo. Ayan, sinong dimteng? Pero kakit nagpangato ako, dapat nga nagpangato kami na ito yung script tayo. Kaya tumati Madina. Di mo ka di pa'y nadamag nga dimtengen ni Erwin iti lugar tayo. Kinapudno na tatang. Kani tayo malam. Saan nga nagkakagara nga. Nagkita kami di vegan. Ay, kasuta. Nabayag ka din nga damag yung kuha na tatang. Nabit pa nga namuwak nga dan. Adda nga rod negosyo na niti ili tayo. Iti naminsan nga naperjan ijay tricycle nga ipaspasada sa jayak pwesto na nga nagpatarimaan. Kat naamuak nga kukuha ni Erwin. Nakitak ni Erwin nga mismo. Ngayon dinak nakita. Kasta gayon natang. Nabayag iso na sa Saudi. Kaya adda negosyo na. Ken balay na. Takano pa'y balay na dito'y nga naiabay iti pwesto na. Kaya sa undang. Manipod vegan ni may nagnegosyo dito sa Santa Maria. Uwain. No addan balay na. Addan mo tinasawa na. Siguro Nadungpar na kita itang. Kahit naklahat ito malasin na. Kahit nakumangag sarita kami. Tato ka nori kita naskin ng ipalawag na. Yung check inikad na gundawin natin. Kaya niya nga takumati ibagana. Uno kahit nang ilawlawag kang ka. Check manam mo. Diyak sinong batan deta nga saludsod ni tatang manong. Kat simublat meten sa simublatak meten kadananang kinijingjing na simrek iti banyo tapno agdigosak. Manong nimi. Kat kabayatan nga agdigosak manong nimi isang kulat tamat ang malipatan tinaglabas. May panggap manong nimi. Tiday dyan nga Erwin. Erwin manong nimi. Ti maysa nga. Kada kiti lalaki nga. Tsakayatin nga lagi pa numabalin. Nasa pa nga naturog ni Jingjing no pa'y awamet ti klase na nubigat. Adamot pa'y lang datatang kininanang iti salas ngagbuyboy iti TV manong. Nagbuyboy iti TV. Nagbuya man itay manong nemi ni Jingjing iti TV iti unek ti silid mi. Sakbay nga nakaturog. Madamdama pa'y manong nemi mangig kumanen nangig ko ti panaguni ni tatang iti labas ti ridaw ti silid ko. Dinamag na no nakaturog akon. Kat napanggoyin lo kat ti ridaw. Hapi ka titan. At nga min sa nga ili manak. At iti balakon.
Padanunag ko ma. No padanunan ko man ni nanang mo iso na iti salas ang insenyas na nga umay ko damagin ken ka. No rumbeng padanunan mi iso na iti salas. Uno ing kalatan danunan iso na iti balkon. Tapos sino nga minda tayo nga sa kailik tatang? Anak, asinot sa ngailik ko na ni Erwin. Anya? Ni Erwin? When? Ni Erwin. Nagkita kay lakalo ite malem. Kaya niso ti nagsasalitaan talagang itay. Hindi mo may nakamat pa siya rin. O niya, patanunan ka dito sa alas, sumunin kalatan iti balkon tayo. Diyan ka ng salita. Ito latang balkon dang. Iti balkon kami nga nagsarita kini Erwin manong name. Nakatatay iti ba nagkita kenkwana. Roses for you, Carol. Ken important nga chocolates. Thank you. Tugaw ka? Kumusta ka? Kasi na po Diyos. Nasayat kami laing. Ijagayang bigan ti pag-isurwam. Di mo kahit ti may transfer iti lugar tayo, iti Santa Maria. Kahit ko. Apikit din na saan. Nangaroon ako mati eskwela nga nagraduara. Bayam tutulungan ka. Tanong dabakan ti Central Elementary School iti lugar tayo. Tulungan ka tabno sikat sumukat. Ay kaya manak. Dua kayo ti asawam nga mga asikaso ti negosyo yun? Oo, pa asawag. Ano gotak nga iti adak sa Saudi? Ato nga ba iti nakarelasyon na? Ngayon tsakin mo peso ita. Kabuta kasta ka. Saan ka nga napuddo nga gayat, Erwin? Carol, awang piti sa baling nga napuddo nga inayat ko. Kinawan to sa baling ayatek. Siksikalain. Ibagamday ta kinirelang mo. Saan na siyak ti pangibagbagam? I was not born yesterday, Erwin. Ngayon iso ti bunor, Kero. Iso nga imayak, tapno tumawat ti pamakawam mo. Nabayaga ko man nga imay, ngam tsak lanig kan ti tured. Ngayon tayo nakita ka. Yung kadang ko nga oraan niya mapaspasamak. Ora no anya ti mamuak. Basta tinaskan kat makapagsarita ta. Ngay lulawag ko kang kati amin. Ngay bagag kang kati dati nga. Kaya nagtama nga markirik na. Makasangit ak lain manin. Nung pa'y-tsak kumangkait ak sangit, Erwin. Sumadiwa manin, di sugat iti pusok. Gabo ka na kitang hibagbagam. Ngayon puno ti amin ngayon bagag. Puno ti amin ngayon bagbagag kang kakero mamati ka kumapakawanin na kumakadag iti nararamid ka nagkurkuranga kang ka. Saan ko mga rumbeng? Saan ko mga rumbeng nga? Impabasol ko. Saan ko mga rumbeng nga? Impalubos ko nga indrurumen na ka. Dagiti naganakin kakapsat ko. Ngim tunggal ibagak kang kaidi nga parparigatin dak. Kat saan kamat nga mamatikan niya. Isong nga pakawarin na ko ma. Sinasakit unay nga inaramid mo, Erwin. Kat pinabasol na ng pinatay ko ti bukod kong anak. Isong harti kang runanita nga dawatak. Idawatak ti pamakawan mo kanya. Sadyak tupulos maaramid ti mang papati ti bukod kong anak. Sa nga mga basol. Basol di kiti nang irumen kang kangan nakanak kan kakapsat ko. Isong harot nga naalisang ka ta, pinarigat na ka. Isong pakawanan na ko ma.
Nga ison, tinangkap kabilang kanyak. At pero pabitang umasadag, kalpasan nga kinagkabilat. Ano mabartek ka, kaslaawan tayo niyaman ng ipalakam mo kanyak, tipigsak, tigam-gam mo, kentungpam kanyak. Tiyakto pulos maripatan tinararamid mo kanyak. Naranggas ka, Erwin. Demonyo ka. Ikarik, jak to naramidan. Jak to nulitan. Talagang sa mong maulit pa, Erwin. Si kabinet patbatag ko, Carol. Ulit. Jak na gayet sa bali, nudisik si kalahin. So, pakawalan na kuma. Kanawatan na kumamanin. Kat baliwan tang biyagan, kan pasantakan tayo na yata. Ituloy ta di kita nakaltay nga rapahap ta. Pag-asim pakawanan ka naklun na kumanin. Please, Carol. Ni Erwin manong nemiti mo na nga nagbiddutak idi. Di na nailaban ti kunana nga napudno nga panagayat ta kanya. Nga naiturod nagpaidi nga dinangdangran aginggang idijakon makaanos pimanawakon. Ket nagsubli akon ti sidong datatang kininanan. Panagkunak, Carol, ket sampay nanataw ti amin. Nanadawon ti amin, Erwin. Ngimawang piti asawam sa nga di. Awan ti asawak. Ngimatanak ko. Ni Jingjing. Ineman ti tawon na. Siyak itan ti di ba ikarikan ka. Kung nakidi ti bagik na jakong ulitan tagbidot. Ngim na ulit ko manin. Napanag nagtrabaho di Manila ket dito nga nagsabat ti dalan mi kini William. William? Iso ka ti amat erak mo. Taxi driver di Manila. Ilocano metlaeng. Ti amo kidikit talaga nga awang pa'y asawan ng nagbidotak. Nagkari akas iti karim kanyang idi. Nagkari ni William akas iti karim kanyang idi. Nga nag-live-in kami. Nagurnong kami. Sakam to agkasar. Nuadan maurnumi. Ngayon na pasama. At asawanan. Rinaot nak ti asawa na. Naipas kang ko idin ni Jingjing. Kat gapotahon tinaramidak naghawid ako na. Nakantuak ti anak ko. Ti anak ko nga bunga ti may kadwa pa nagbidot ko. Kat di mon kayat pa nagbidot. Saanin? Umanayan ti trabaho kakas maestra. Ti pangibugbukak ti amin nga oras ko. Erwin. Nangarunan ti anak ko. Imbag ta ng panunot ko mat lang intuloy ti panagbasak. So nga awanin ti sa pulag pa. Kaya kang biyagan kanikan ti naranyag masagbahayan ti anak ko. Ngem kasapulan ti kas kanya, Carol. Kahit kung sulnitan na kiti adu nga nagkurangak yan ka. Ay, etan ka. Kahit nagasaganak mat nga mangibilang nga pudno nga nagtahod kanyak ni Jingjing. Ta ni Jingjing di kasukat de dinatay nga anak ta. Ikarik, Carol. Jakton ulitin. Jakton aramiden tinararamid ko edi. Ikarik. Jak may inibak tiriknak manong nami nga nagsublin ti dati nga panagayat ko kini Erwin. Inayat ko ngagpeso idi ni William ngem sabaling ayat ti marikriknak kini Erwin. Ta iso ti karik idi nga umunaken maudi nga ayat ko ni Erwin. Ket gabot adya kung kayat pay tagbidot manen manong. Iso nga tinertered ko tiriknak. Tinepelak ti umkis nga kis ti puso. Tunggal bakasyon, manunemi ket umay nakpasyar ni Erwin, ket ni payan Jingjing, timang pastrek ken kuana. Adak manin. Hello, Jingjing, anak. Kumusta ka? Okay, akman tito. Sangsangpit ni mami. Para ken ka, sarabok. Amo ko magustuhan. Wow!
tulog nga mo gusto tito. And thank you. Oh, mama. Kinis nagpaya. Kisak mamat tinapintas nga anak ko. Dumanong ka tito. Dumanong ka. Nakasukat siguro ito ni mami. Sige anak. Sumari ka karoon ha. Ken, thank you. Thank you. Ket no ang dagundaway datatang kininanang nagsasarita manong naimikit ti may papan ka na kami kini Erwin ti kang runaan nga pagsasaritaan da. Ay, bakit? No isuda nga talaga tinaikari ti tunggal ba isa? Ay, mapasamak da ita. Anya ti kahit mo sawan lahay. No idida mo gat saan man nga nagkasar da Erwin kini Errol, gapot na di pa dimteng da ita nga paset iti biyag da, ngem kapot ay sudat ti talaga nga na ikaring ang kasawa, ti agdan na itong palbiag, agad na itan nga mapasamak na ita. Wen manong nemi siyak manen ti pagsasalitaan datatang kininanang. Na kita anang orot itan. Ana. Kita sikaman nila. Dahita, ti bukod mo nga kapambanutan lakay. Ngem kasanong aro din no saan nga kayat ni Carol ni Erwin alaman. Tani nga minti marikrik na ma. Itakman na mo. Ngem kanya kabagat kat ipatpatag pa lang ni Carol ni Erwin. Iso na lang ta agamak laeng ta mga nogbidot manen. Sina, kat ni Carol Anya nga minti panagkunam. Kaya ni Erwin, napudno ka de. Numaminsan, mamati ka napudno isuna. Anta ko man asawa na itaan ni Erwin, no, saan nga napudno panagayat na kini Carol? Nga ta, lakay. Mabalin ta pinos na bakit? Para kanya katuluyan na gitidwa. Agkatuluyan na lakid de. Kit napintas, na ornos ka naragsak to. Naragsak to lakid, di ti bangunin ta nga pamilya. Ket gabuta talaga nga jakon kayat tagbidot manong nemi pinarigat ko ni Erwin. Pinaguray ko. No talaga nga napudno ka kanyak ko na. Urayang nga dumteng ti paset ti biyag ko. Ti pa nagdesisyon ko na. Aging ka manong nemi nga tinulungan nak ni Erwin nga na-transfer iti pangisuruak manipod vegan ket nakastreka ka ng isuro iti Santa Maria Elementary School. Santa Maria Central Elementary School. No hindi kat tunggal bakasyon laeng nga umay ni Erwin ti balay mi. Hindi makasa mangisuro ako ni ti lugar mi, inaldaw matin nga takanayon na kumaalaan. Inaldaw matin mo may dito balay. Takanayon na kumaalaan numalpasan ti panangisurok iti malam. Kaya nagkuyok kam ton nga kawid. Makipangrabi, kalpasan na, kaya kawid ton. At apayan na kiti kundahoy manong nemi nga igawid ni Jingjing isuna. Nang runa no aginumda Erwin kini tatang. Kaya medyo makaado ni Erwin ti uminom. Umyan pa yan iti balay mi. Kinasaritak na tatang kininanang manong ket dinawat ko ti kinasaritak. Dinawat ko ti pambalakad da. Anak makunayutan. Anak. No ipatpatig mo talaga ni Erwin, aklo namanin. Gusto ti kunam, ni ko na itatang mo anak, dahil tamat ti makunak. Mamati kami nga talaga nga napudno kang ka ni Erwin. Kaya ipatpatig na ni Jingjing. Kating ka rin namat kang ka, Carol, nga ore no adanton bukod yung anak ka ni Erwin. Ket din tulat ta agbalbali, ti panagayat na kini Jingjing, saan ka rin? Ketong paano na laki din ita. Gusto ti ko na itatang mo anak. No nagbidot ka man ide, saan nga tamat itan? Napasamak siguro lang ka na kayo ti kasya, itapdo masubok no kasano, ti kinapud no itong galmay sa kada kayo. Tingamen, lakay. Ito na. Ket gabot, napaneknekan nga talaga napud no itong galmay sa kada kayo. Iso nga mapasamak ton kada kayo. Nga kayo matlatag katuluyan. Ket napasamakan.
O anya, mayat kan. Ket kas taon nga rod tiragsak ni Erwin manong nemi di aklunak manenisuna. Iti may kadwagon daway. Oh, kaya lagyaman tayo naklunak manin. Agkasart nga dagos. Kasar nga dagos? Baka kahit mo pa ilang agurnong ta. Agas iti ikarik kang kaidita mo. Saanin? Naskan nga di pangarot nga agurnong ta kat adun ti ornong ko. Ada negosyo. At pa yung balay mo? Huwain, balay ta. Balay tayo karakitan ta. Kasanong tatatang kininahanang ko. Di ila ko dan di balay yo. Kaya makipagnedan ka na tayo. Kaya na nga ta. Ikaw na. Ila ko dan dati nga balay. Kaya makipagnedan ka na tayo. Tapos na isudat mga itultuloy ng mga iwan ka na kita puko na karatang. Ket kasta nga rod tinapasamak manong nemi natulag ti kasarmi ket nagpakpakawan met kanyak dagiti naganak ken kakabsat ni Erwin. Kening karida nga didanton aramiden ti kasti na aramid ta kanyak iti. Iti agdama manong nemi nainalpasen. Iti agdama ket addan bukod mi nga anak ken ni Erwin. Ket kas iti inkarina nga itultuloy na natat ti mga ipateg ti napudno ken ni Chingching. Ket kastamat nga rod ti aramidan na manong. Ora dan bukod mi nga anak. Awanen ti sapulag pay manong nemi nalpasen ti nemintuwa pa nagbidtot ko. Ket awanen ti may katlo. Nga dahil ti kang kanawin ko nga daw iti Diyos. Asapay ko ma. Ta agnanayon ti ragsak ka na kami. Ket awan to ti dumdumting pay nga panagsagabay ti biyag mi. Sapay ko ma. Dahil nga rod, manong nemi ti pagkabuklan, ti pagkasaritaak, iti namintuwa nga pa nagbidot ko, ket saan ako nang nagbidot, sabi ko ma. Ket sabi ko ma, manong nemi, tandawat na ibating nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, karigi ti pahatak nga nagbuya, more power to your program, ano. Tuwing nga rod agyaman nga pagaya mo. Carol, iti Santa Maria, Ilocosur. Thank you, Carol. Iti panagimburay mo, iti pagkasalitaan, iti programa tayo nga di kalman laing.